Pamiarsa pikeling nyepi nyabran warse katanya nih kemeriahan antuk pawai ogoh-ogoh. Dua ning asapunike ring Gianyar, durung wenten seketruna utawi kelompok pemuda sani ngarianin ogoh-ogoh. Puniki memargi santukanipun durung molihang gatre janten indik dados tenyani ngarianin ogoh-ogoh miwah pawai ogoh-ogoh ring pengrupukan. Santukan warsane makin pindah ke tahun politik. Ketua PHDI Gianyar Iwayan Ardana Mausang paiketandani sampun ngarianin surat edaran majeng samian desa adat ring Gianyar indik pikeling nyepi warse kali talipat likur. Munggo ring ugar-ugar inucap tata cara ring sajorning laksana yang nyepi ngenenin indik ogoh-ogoh pawai ogoh-ogoh sane katanyani kemargiang oleh umat Hindu kewaliang anutin putusan saking desa adat. Ogoh-ogoh pindah ke kreativitas nanging katanyani nenten rumasuk ring pula pali sarana upacara yatnya. Anutin hasil rapat sareng bages sani mepaiketan MDA miwah Yohane ring pemargi pawai ogoh-ogoh anutin putusan suang-suang desa adat. Rumasuk among-amongan ring keamanan oleh desa adat. Dados nyane ngarianin ogoh-ogoh wantah anutin putusan desa adat suang-suang. Asa punika taler Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar, Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu Mausang, pikeling utawi ring pemargi pawai ogoh-ogoh ritat kala nyepi warsane mangkin pates kadi warsa sedurung nyane inggih punika nenten wenten wantuan merupa dana majeng seketruna dan pos nguningayang.